भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मणिपुर संगाई फेस्टिवल हौदोखरे प्रेसिडेंट मणिपुर इंडियन स्पोर्ट्स की कैपिटल ने सिंथाखरे नुमित चथगदब नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट इम्फाल हौदोखरे भारत की प्रेसिडेंट की खोंगसत पु यानिंगदब फोंदोक्तुना कोर कोमना सथरिबा पुंग कुनगा तरुक की जनरल स्ट्राइक ना मौसागी पुंसीदा कायबा पीरे खुरुमजरी आईएसटीवी की पाव मियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी हौजि मोरिबा पाव सिंह संदोन पिजरी भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मणिपुर संगाई फेस्टिवल हौदोखरे प्रेसिडेंट मणिपुर इंडियन स्पोर्ट्स की कैपिटल नि हाइना सिंथाखरे ngasi baga chandra open air theater da sangai festival gi haudopa gi mapung oba thorom pangthoki thorom adu da india gi president ramnath kovind na manipur sports ki lamda southok chaningai oba lamdam ni handak bharat na yumbu oiduna pangthoki ba under 17 world cup football da sanoi kunga mathoi gi manung da manipur gi sanoi nipan saruk yaduna makoina piki ba performance kaupam thokte boxing gi lamda su medicom amadi sarita ne medal kya loduna mangjil thana chali lamdam zigi indigenous game oriba manipur polo yubi lakpi aikhogi lanni tourism gi matang da palladuna manipur gi loktak lake north east india gi manungda khwaidigi sauba ising isam gi patni manipur gi art and culture thona pharaba maribak ningba singi warina mipum khudingmak pu pukning jingsin pham ori British के मायोग तलेप तो नमकोई लौ की बथौदांग से सुनिंग सिंगली मालिंग बिथाक लम कोई सिंग पुनिंग जिंगसन बियाब टूरिज्म की मचाक सुन लेरी भारत सरकार ने एक इस पॉलिसी की मखादा ट्रांस एशियन हाईवे सेंबनबा होनरी पॉलिसी ऐसी थबक तो ऑनथोरक मतमदा मणिपुर साउथ ईस्ट एशिया दा इंडिया की थोंगजन ओइगनी हाइकी Really happy to be inaugurating the Manipur Sangai Festival, which is the biggest festival of the state. Celebrated for the last 10 days, April, November, since 2010. This is the perfect showcase for the cultural diversity and richness of Manipur, comprising its various communities and beautiful social fabric. India takes great pride in Manipur's cultural identity, its social diversity and economic potential. Together, all of us need to ensure that Manipur realizes this potential and that every Manipuri, whatever his or her background, benefits. We must succeed and we will succeed. Nasige Thoromodu Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptullah, Manipur gi Chief Minister N. Biren, Minister of State Tourism K.J. Alfonso, Nagaland Chief Minister T.R. Zeliang, Arunachal Chief Minister Pema Khandu su saruyaki. Governor Nazma Heptullah na resource matik sana laitabalam amada tourism asina khwaidigi sob economy resource ni Manipur isona piram bakudol singna mipum khudimaki pukning singsinpham ori handloom handicraft culture amadi sports na lamdam sigi sakyang mingshal ori ningthi jarab singi saruk sing loktak pat prithibigi lamkoib singi pukning singsinpham ori prithibigi manungda maming leiraba nupi singtegi oiba kaitel ima kaitel masina lamdam sigi mipum khudimak na nupi singba awang bathak ta thamli haibigi khudamni phongdoki The department under the state government has been making preserving efforts to make Manipur a tourist destination, and the Manipur Sangai Festival, which has been made a calendar event, is one of the such ventures towards the objective. It is an attempt to showcase our best tradition and culture, besides promoting our handloom and handicraft products. Minister Nong Thombam Birena Sangai Festival Saru Yaki Bamia Mutaram Opagi Warol Piraduna Bharat ke President Saru Yaduna Sangai Festival Hodoki Bahibas Itias the Lehorgani Sakarna Prithibigilam Koibasing Lak Padapuning Singshinan of Tourist Center Kaya Assembly Manipur Sangai Sirui follow Madiate Puning Singsin Biabama Pamkaya Ishon Lamdam Asida Pibiram Mihana Sintaki. Decided to scale up the Sangai Festival into a mega event for showcasing the tourism potential of the state. Another unique feature in this edition is to showcase the culture, art form, cuisine, handloom and handicrafts of our partner state of Madhya Pradesh and Nagaland under the Ek Bharat Sudhesha Bharat.
initiative of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This time we are also happy to have several state and about 20 foreign nations participating in cultural program and exhibition in the festivals. Nominee Sathakadaba Northeast Development Summit City Convention Center da President Ramnath Kovind Haudoki Toramoda Manipur Governor Dr. Nazma Haptulas, Minister N. Viren, Commerce and Industries Union Minister Suresh Prabhu, Union Civil Aviation Minister Jayanta Sinha, Minister of State Tourism K.J. Alfonso, Assam Minister Sarwan Sanowal, Nagaland Minister T.R. Zeliang, Arunachal Minister Pema Khandu, Niti Ayog के Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar Sharma, Patanjali Ayurved Limited के Managing Director Acharya Balkrishna, Amadi United Nations Residence Coordinator Yuri Afanasif, Bangladesh के Civil Aviation Amadi Tourism के Minister Rashid Khan, Menen Namaro Ibamiyo Shingwana Saruyaki, Manipur Sarkar के Maketi के Minister N. Birena, President Yauna Saruyaki Basingbo, Harau Taramna, Okpaga Lunana Asamba Kudol Pot Sing Piki, Toramudu Minister na Maki Government na Pakalak Thabak Thorom Singh, Manipur na Malayam Yang Sing Shinbiyaba Hiram Singh, Amadi Shell, Tadaning Mamiyo Sing na Pakat Biyaba Thabak Thorom Singh Matang Wapam Kaya Pongdoki. India ke President Ramnath Kovind na matamam da awano pok India ke state sing singam khay ngakpa state oina lana lawnarami ngasidi state sing asigi maruwe ba khanglak India ke khwaidi ke maruwe ba state sing ni haina lawnare state sing asida Malayam ke khwaidi ke leader ba civilization leiri haiba chumlabani India ga Nongpok amadi khanongpok Asia ki lebak singa hena nakpa mari leinana ba thabak thorum kaya paikhatli lakliba Republic Day da su ASEAN lebak tara ki lusing masing lakpina ba sebau pikre awanopok state sing matam sangna mirai dunu leirambadagi atopa le mafam singa samna bawana leiramba kokna ba union government na thabak thorum kaya paikhatle awanopok state sing ase khanongpok Asia ka samna ba thongni haiba khangduna government asina thabak paikhatpani Thailand Myanmar amadi India samna ba lebak homgi highway semgi thabak chathari Lamdomasigi Malayam tourist sing puning sing sinbiya pa mapam marang kaina lay khangbadagi tourism gi lambi chakot na bahonari summit asina awang po India gi state sing da chauna kana ba pigani habigi thazaba thamki. I am happy to be here at the inauguration of the Northeast Development Summit. I am sure the summit will take enlightened and actionable decisions on the development of the Northeast, not just from a domestic Indian perspective, but also in the context of the neighborhood. After all, if you consider the hundreds and thousands of years of civilization, far from being a frontier, the Northeast has been at the heart of Indian imagination. And if you take South Asia and Southeast Asia as a continuum, as it has been perceived for most of history, then the Northeast is right in the middle of it. The Northeast is an amazing social and cultural ecosystem. Few regions of the world have such a wealth of cultural, ethnic and religious diversity packed into such a small area. This variety is an inspiration for all of us. The Northeast is home to some of the oldest indigenous communities in the world. Governor Nazma Haptulana, Mahana State Asigi Governor Oina Tabak Parak Padigi, Quaitiki Hanami Yang Tambaho Kibasi, and I lying in Lamdani, Government Asina Honabadi, Atuba the State of the Flying Dispensary Lairgani, Awano Post States in a sea, Land Lock States in Oibana, Torangasi, Ate States in the Supaket Pachungani, World Class Connectivity, Tamlavadi, Southeast Asia Galebak Singer, Samna the Quaitiki Pamapam Oigani, Digital Classroom, Hodopana Education Gilam, the Hena Sakuran Mangamani. Matamam the Kerala is shown a Pitoropolum Damni Hainer Madu, Awanopo India, Sergagile Colony Hainer Low with the land Malayroy, Summit Asina, Makekia, the Kanaba Piduna, Awanopolum Dam Hena Sokopa Purapo or Haki. And with the help of the Union Skill Development Ministry, we are planning to train young people in various areas like tourism, hospitality, sports, textile, pottery, cane and bamboo craft, stone carving, block painting, hand embroidery, tribal arts and crafts, others very soon. But all this cannot happen. We have to have the PPP model, and I'm happy that the Chief Minister of Manipur has organized this business summit that will help us to get people to come forward to fulfill our dream.
Union Civil Aviation Minister Jayanta Sinhana, BJP na lusing ba government lakpadagi connectivity ki lamda anoba yawol purok na nabami yang thamduna khongjang changsilaki. Madugi mahi oina hana airport humbudraga mga lerambadagi nga sidi sama suhanduna satok chasingi masing hanggan hale awano po India da thu bada airport taraga mapan su sengbat lagani. Masigi matakta ising da taba yaba plane service amadi helipad taret nongno sengbat kani. Imphal Delhi direct flight leramba Hozuk lay kitrabadu lakliba January ki tang amati amuk nahel lagani. Awang nung po India sakot pada India sakot kani haiba miyeng da connectivity ki lam da awan bakaya purok na nabatabag packet li haiki. Abdullaji, who's the Honorable Governor of Manipur, has called me again and again to say that Imphal needs a direct flight to Delhi. And I'm very pleased to announce today that we will shortly have a direct flight from Imphal to Delhi. We will be starting this flight from January 1st. It will be an Air India flight. And we will start with 2 days a week, but our intent is to make it daily as soon as possible. As soon as the demand picks up, we'll go from 2 to 3 days, and then from there on to a daily flight. So we are determined to do that, and hopefully that will improve connectivity for Imphal. Numitrani subna sathakadaba Manipur Sangai Festival hodok na naba Bharat ki President Ramnath Kovind nga sinimanyong matungda Imphal da thunglaki Presidena Imphal International Airport hek thunglabaga Manipuri Governor Dr. Nazma Heptullah amadi Chief Minister N Biren Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Works Minister T.S. Bishojit Health Minister L. Jayant Kumar atay Minister Singh MP KSS Babananda DGP IGR South GOC 57 Mountain Division na Singba Miyoshin haraw tayam na oki Taruk suba Sikh Light Infantry na garaw honor piki Amaron Bharat ke President Ramnath Kovind ge khongset asibu lalalup kaya na pundo no semba korkom na yaning daba phangok tu ngasi ayuk pung taruk tagi hayeng November ki kun gani thoi ayuk pung nipan phau pa pung kun ge taruk ki Manipur pumba sathari ba general strike asina mahuksa ki punsita sauna akai pa pire general strike asina maram moiduna khoraman kaithel pofam phamgi sangnem ki thangal kaithel amadi pauna kaithel thong hangna kide arap amadi anak pada satkadba passenger gari sing chana kide lambi de mi chapi ki sangnem ki sarkar ki office sing hanagum mi kana kide Mahilosang ayamba thong lona ki oil pump amadi bank sing bathong hangna kide koraman kaithel khakta natana Manipur ge tongan tongan ba district sing de leiriba kaithel ayamba thong hanggi sangnem ki hoju phabi oina di general strike asina pamda thokdok thopagi paw leitri police na mafam kaya academic section throng locally Department of Textiles, Commerce and Industries na lambai khonang khongda nong na sama Manipur Trade and Expo Center ngasi honobi matung ina Manipur Chief Minister N Biren sangakre Toromadu the Industries Minister T.S. Bishojit, Rajya Sabha ki MP KSS Bhavananda, Manipur ki Chairman Dr. Radhesam Chief Secretary R.R. Rasmisu Sarvyaki. Ngasi sanggariba Manipur Trade and Expo Center asi ngasi dagi hawduna pangtok kadarba Manipur Sangai Festival gi mafam amasu oidi. Ngasi sanggariba Expo Center asi ngasi dagi hawna pangtok kadarba Sangai Festival nangnaba sanggaba ngamba asi Department asi gi chokthok chaningai ni lebak ama sakuran bahai basi industrialization na maru oina wagadori bani haiki. अखोन वाखन दसु खलुदबा अदु करम कांदा मसीगी पोथोक्सी प्रजा मयामदा खुशी नगदगे अदुगा करम मतमदा अखोगी लेरिबा बिजनेस की ट्रेड की लेरिबा अखोगी एक्सपो सि करम कांदा मपुंग फाना उठप ngangdage हाइना खलमबा अखोगी मंगलांदु हंदकी संगाय हाइबा पोसिना अखबा पोट अमा पुरे हाइना आई मेसेज वन थमजगने मरमदी संगाय फेस्टिवल सिनिगी मरम ओरगा अखोगी लेरिबा ngasiगी एक्सपो सेंटर सि अखोई मार्च फाउंग ngangdra hana अखोइना पानरमबदु सि अखोगी कोई सीएस चीफ सेक्रेटरी की अखोगी अकनबा मियेंग अदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई पुनमक्की लेरिबा डायरेक्टर त लेरिबा मियोजिंग सिगी अखोगी लिसिंग मखादा कोई पुनमंगना होनमिनरगा अखोइना डिसेंबर बाउ यौदना November da loiba ngambase this is the biggest achievement of the department and the government Nasidagi hauna tangkuntra pawo pangthok kadoriba Sangai Festival asigi tongan program sing ISTV network na live telecast tawduna miyam da yanghan gadori Baga Chandra Open Air Theatre da pangthok pa cultural program hapta kazumung da pangthok kadaba ISTV Midday Star Manipur State Film Development Society da film forum na sinduna pangthok kadaba interface lambe khunang khongi tamna Sangai da pangthok kadaba entertainment program Lambu Khunang Khong Trade Center the Pangtok kadaba Sangai Stars Night tamu the Pangtok kadaba indigenous dance performance folk music na singba program singamadi tangkun gini thoi amadi tangkun ga mapanda mapal kangjum the Pangtok kadaba polo gi messing miyam da uhan gadori
Manipur Tourism Department and the Forest Department is in the Sangai Festival Sarugamo in a Sangai, Ponopom Lamdam, Kabulam Zao, the Makalmatil get Toram Pantoli, Ranumidang Fashion Parade, Amadi Utpagaluna, Ishano Magi Tromamus Pantoki, Mapamaduda Tuan Basan, Tangan of Polam Kia Yauna, they stole Kiasu Hangduna Festival Asibu, Hena Mapung Pandunamiam, Pugning Singsilly. Sangai Festival Gamari Lena North East Brothers Entertainment Private Limited Amadi Tourism Department of Puna Sinduna and Suba International Arts Camp Ki Manung Sana Kangla Manung the Art Camp Pangthokli Entertainment Private Limited Ki Business Development Manager Bipijendra Anthemna Art Camp Asadaleba Kiati Artist Kayana Saruk Yabalakli Manipur Ki Phazaba Saktam Amadi Tourism Sakut Hanabagi Pandam the Camp Pangthok Pani Haki Festival ki part amo ino su pangthok saba adugi mathakta Manipur Malem da saktak pagi maruina art tourism haina la iba singum I housida tourism Manipur amadi India ki tourism sector sida hiana develop tawnaba chawkhalaknaba honabada sigi art tourism achoba mateng ama laknabagi damakta asigumba kem si sinjabani Art Campus the Saruk Yariba artist in the Fondorpada, Manipur the Mosagi over Potokaya, Ama Fangle, Manipur the Mosagi Fazabakayasi, Atopalam, younger with that top Amani Haina Sintaki. It's national park. It's very great. Great nature, fresh air. Oh, I'm feeling good. Manipur is very beautiful. First time I come in with a visit in Manipur, I love it. It really is the other India change because the people all the smile, helpful, and is the organization, national organization, very professional. Thasiki Tangtra and Nipan Nubidang Puntrelum Tavamatamda, Pelios Compound Liba, Maishnam Pritam Kobamio Amana, Konjom Parabiki Sesakpi, Sundari Butang, Yandon Hanabo Honoram Lehaina, Mediata Ponto Kibo, Pomodu Pam Yaudobani Haina, Pritam Giluinabi, Chansan Nangasi, Manipur Press Club, Pangto Papamushing, Unaba the Pongokre, Tokiboto to the Maki Mapuru, Sivia, Tang, Tennis and Kolayama, the Pike the Harry. Yale Haribo, Posaksimadi, Tang, this Nubis, the Chung Pai to Pai de, Sinjang Koksu Pai, Belate, Adubu. Acumaran Tibiriba Mayana, Mayampuna Moki Magidagi, Acumana Karano, Ramana Kanano, Havado, Animak Mayaksumna, Yingbiraga, Tidopiraga, Aduda, Warawatem to Vivada, Akoi Mai Laydunati and Vasuchenzeroy, Acumara, Animak Tidopiraga, YMB, Vichato View, Haina, Aina Hazel. Nominee Koksatangasi Impala Tunglaka India, President Ramnath Kovinna, Hayang Morangi, INA War Museum, Yangadur was Sigamaka Sem Sabaloikre. Presidena, Infaldi Morang Pauva, helicopter the Paiduna Tunglaka Mapam, Kalawai, the Labor Hemam, Nilamani Sing Sports Complex, Seba Sakali Helipeta, Indian Air Force, MI 17 trial landing Pangtokre. Helipet Youngson Madu the Cry Kendrick MLA Susindro, Mr. District Administration Amasu Police, Bakok Thomas Singh Yaki. MLA Susindrona, Haying India President Puari Mapam Ama Oediba Morang, the Lakator Sea Morang Miam Gisautok Saningaini, Ing Tapa Irang Litabalam the Mama Ohenduna, Tourism Gilam the Hena Sakota Purana Bapuna Hot Minana Batangai for the Haki. Lamdam's the lady, but it's in Nausina, Amazon Morang, home the lady, but it's in Nausina. Cooperation period, the tourist, it's in Nausina. Tourist Koiba mission Lahotam the Hoina, Fazana guide period, the Hena tourist potential Chile, Raganda, Ahoy Manipura, source and income, Masi Hena Pagalakan. Presidena Yangadoriba INA complex ki Akobi Pibam Su, Sem Sazan Bayam Baloshin Cre, Helipetagi, INA Pawagi Lambi, Nankalawadi, Moirang Lamkai, Moirang Bazar, Fauragas at Katabam Kayado Security, Yakan section Torangs and Lokat Cre, President Lakota Moirangi Miam, Harau Tayam, Nabigi Sem Sabas Loikre. Mayan Paltana Awalikai, Tongkong Dagi, Yumnam Basanta, Sai Contraganipan, Apopa Wai. Gandar Singha Koba Mui Amatas Getaragamapan Hinda Sakang the Basina, Wabagai the Liban Nung Takai Pamgi, Kola Amadatang, the Lelak Halam Lehari, Miat Asida Senabasinga to Bombatam the Pavina but actually, Marala was in Padri Pawasi Haksang, low kilo Harry. Was a Pau Maratana Bregamatalunas. Manipur Miam Kinungaraba Pau, Sky Hospital, Porompata, Chase Medicine Amasu, Cardiology, OPD, Kudong Saba Lasery. Ahenba Kudong Saba Galwina,
Ops and Gynae amasung ENT gi OPD kudong sabasu leijari. Akupa marol gi damak makada pizariba phone number natragana reception da tana biduna hana book toksen biho. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta nairaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule with changin sinabio. Indiagi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact view. Pinasa Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Penasia Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damakdadi Penasia sing na amata ngarba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Hozbek ki matungda makhata ba pau pizari. Aniruk Suboina City Police ki OC Sudrigi Lamjing Makada Police personnel singna miyam galoina na Nabul Turen sing bagi thabak chathakre mioi amana phongdorpada Nabul Turen mosulak pagi soba maram si kaithel dagi thorokpa amotpa amasung lambi gi nak yata leidba mioi singna mayumgi patahudi sing langtharak padagini Imphal manungda Mahut Minister na semaset amata tahaloi haikrabasu Nabul Turen da nomo nomo gi hanjalakbiba amotpa singasi ningba kainingai oi haiki Lady Bajar Mung the Solab Lay, Adubu, Lady Pauna Bajar, Majid Road, Lonana, Wahelekai, parking area, Spy the Solab Amabolite, Mau Sadagi, Wahelekai areas is a Hanadagi, a quick Solab Amalayam Bodu, Kariguma Kudong Sada Bakaradagi, a quick among Saz and Kibudagi, Lokto Kimunam, where emergency in a top of the libusing, Gaide Kumaga, emergency pilot, and Mapan Toxin, Bakonung, Mapan Toxin, Bakotan, Mam Tori, Masina, Hell Hazard, or any Matsu, Kamalay, a coin and a sea Kudong Sabs, Loder, Sakara, Pilam Katoni, Yarga di Tong Manak, Swices, Karumba, public toilet Kumba, public urinal Gumbakara. Kanto biragadi amna phabo egani haina suggestion do Manipur Peace and Integrity Council na hanadigi hona sathatuna lakpa thorom ama wariba see the players and meet the people haina mingthon ba thorom asi home research gil Manipur ga kusum naduna Senapati district ki makhel khulda pangthokre thormodu do mapi council gi president NB Molmiti home research gil Manipur ga secretary M Singlai makhel khul gi CB N Siliu amadi makhel khul gi authority gi marui ba mioi Wadiba a Macabon Saruyaki. National Legal Services Campaign ki manungsana Legal Awareness Program ama Langthabal Kunja Awanglekai Community Hall Pangtokre Manipur State Legal Services Authority Imphal ge sponsor Makada District Legal Services Authority Imphal West na Legal Aid Clinic Hauri biga kusam na duna pangtoki ba tormaduda ain gi lamda khang herba miui sing yauna lamda madungi miui kya Saruyaki. Lions Club International District 322D ki District Governor Lion Radha Agrawal na Lions Club Thawal ki Lions sing amadi Leo sing unakre Mapu Lions Club Thawal ki Catri Salian Daliva Lions Service Center da harau tayam na okay Tramadu the first District Governor Lion Ice Manikumar Lions Club Thawal ki President Lions o Ibom Sa amadi Secretary Lion M na Basandra Namro ibe musing wana Saruyaki Kanglay Orchestral Group Kok lingkat ki bagi kunganito sumopok kumon thorom singsamay televelop asigi legal advisor imumsa haisnam gi yumda pangtokre toromadu dalup ki president K Santa General Secretary Bungobi lup asigi advisor amadi member sing Saruyaki
Delhi University की मरिफुदरा का मरी सुबह एनुअल कन्वोकेशन का मरी लेने ना डॉक्टरल रिसर्च के एनुअल कन्वोकेशन एग्जीबिशन पांगथोकली एग्जीबिशन असदा सिंगनी तरात्रेता PhD मरी MPhil पास तौखरब थेसिस सिंगदु मियाम द यंगनबगिदमत पांगथोकपनी हारी मोरे पुलिस स्टेशन की किलोमीटर मापलोम अवालोम चलगलेब आइस मोंजांग खुल ताब लंबी की एरिया बोम ओइगद्रा हाइना चिंगनबा पोस्ट अमा खुजा सिंगना थेंगनरे हारी तसेंगना पोस्ट अदु बोम ला नतब्रा हाइबा हुजु फौबी ओइना चपचाना खंग मंगमद्री CPI मार्क्सिस्ट की मयांग इम्फाल लोकल कॉन्फ्रेंस थास की तराग मापन मयांग इम्फाल थानादा लेब खुमन महिकोल पांगथोखरे थरमदु स्टेट सेक्रेटरी शरद सलाम सेक्रेटरी मेंबर खेत्रमयुम शांतसु सरू याकी मेंबर मिफमदुना हंदकी साउना मयांग इम्फाल की एरिया अमसुंग अकोबदा लेब गामी सिंगी मांग तान की बंगा अमसुंग लंथुम की मतिक साबा कंपेंसेशन पिबिननबा लौमी अमसुंग गामी सिंगदा अपिप सेंदोइदा लोन पिबिननबा लंबी थोंग लाइंग संग अमदि महि तंफम सिंग मतमगा चुनबा मोंग द संबिननबा तक्शन बा हाइना वारेप लौकी कॉन्फ्रेंस अदुना मिय मपन साबा लोकल कमिटी अमसु खनखरे हंदक नोइदा दा कंसर्ट अमा यंगबा चक्रक थीब खंगदन लेरकपदगी सीना फंखिबा उरिपोक असोम लेकाइदगी प्रवीर सनम मिसी की मतंग दा हुजु फाव सकाना करिगुम थबक अमत लौखतबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना मिसी असिगा मरी लेनेना सेम खिबा PSC ना गसी नबुल तुरियंदा यानिंगदब खोलाव कया इबा प्ले कार्ड कया लफुना पोंग सारगा थाददुना मियाम पुन्ना खंगनब खोंजंग जंक्शन बहौखरे MSU यूनिट बोरो बेकरा हायर सेकेंडरी स्कूल हांगदोखरे यूनियन असगी प्रेसिडेंट ओइना P भारती सेक्रेटरी ओइना P पूर्णानंद खनखरे केसपीना था तरु खुदिंगी पुथोकपा सेफोंग लानथेंग मिनसे एखोई अक्टोबर 2013 वॉल्यूम 13 सुबा इशू नंबर 2 पुथोखरे लोबसगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी इंचार्ज एस मंगाल के चेरोल अमना अंदक इशू असिदा 3 सुबा मियाम की फिंगांग लानमी की मपोक कुमोंदा लुप की प्रेसिडेंट मियाम द पीबा याइफा पाउजेल मणिपुर की पोआर के सेल द ब्रह्मा हिस्टोरिकल मेट्रोलिज्म व्हाई शुड वी डिमांड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मणिपुर हाइबन सिंग वारिंग के यावरी हारी रिम्स के लेरिबा सीनियर सिटीजन सिंग की OPD टिकट काउंटर से अमखतमंग ओइबना सीनियर सिटीजन सिंग टिकट फंगना होनबदा पुंग अमदगिना अनि फावबगी मतम चंगले हरी मसिना सीनियर सिटीजन सिंगना रिम्स ता अनाबा लायंग बलाको मतमदा टिकट कक्नना होनबदा चाउन खुदोंग सादबा मायoknare OPD काउंटर से यामद्रबदा अनि फावब सोनिंगबगी अपाम लायंग बलाको मियोसिना फोंदोरकली मरी लेनबसिंगा तुबा मतमदा मियंग संगदुना सीनियर सिटीजन सिंगी अवाबा से कोनबिउ हारी SBI Corporate Social Responsibility की मखादा SBI Regional Business Office इम्फाल ना तेरादा लेबर चिल्ड्रन होम दा पोलम कैमरूम खुदोल तमखरे तरमदुदा नॉर्थ ईस्ट सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर मूर्ति SBI नेटवर्क 2 के जनरल मैनेजर दिकमुना गुप्ता सु सर्वयाखी कसामथोंग टॉप लेरक मनिंग द लेबंगसी राष्ट्रलिपि हाई स्कूल दा महिरोलुप अमगी ऑफिस ओहलिबा असि गवर्नमेंट अथुबम मतम द मफम साबा येंगदोनो होंदो हंद्रबदी कसामथोंग टॉप लेरक मनिंग मैरा पाइबी अमदि टॉप लेरक निसाबन एंड मैरा पाइबी ने लेकाय मियाम ग लोइना अकन बखोंजंग चंगसलगने हारी हौकिबने मेंबर मरी की नुमिदांग द स्कूल असिदा लेबा महिरोलुप असगी महिरोलुप अमगी ऑफिस ता यखाई थिंगाई बथोकिबा अदुना मियाम बुकियन बतना तना मैना तुमना चालम गदबदी मियाम न कलहोकी पुलिस स्टेशन द सत्तुना वाकलुबा मतमदा अइबा चेरोल यावदे हाइना लाकपिदबदगी मियाम न अहिंग सुपर संगदुना ऑफिस सो लॉन्चेंदुना थमकी मथंगी नुमिता मरी लेनबा ऑफिशियल हेड मिस्ट्रेस अमदी पुलिस लाक्तुना सो अदु हेड मिस्ट्रेस स्नकी लेकाई की मिफमना लेकाई सिदा ऑर्गेनाइजेशन अमता थमदबा हाइना यानकी ऑफिस सो हांगबा याहनबिउ हाइना महिरोलुप अमन से थारकी अदुबु लेकाई की पकुम पिद्रंगी सो थुगाइदुना लैसिनख्रे लेकाई मियामना हंगलुबदा हेड मिस्ट्रेस एजुकेशन डायरेक्टर अमदी पुलिस तगी अयाब लोवरगा हांगबनी फोंदोरकी हारी लेकाई दिलेरिबा स्कूल से स्कूल ओइना अदुमुक लहनबिउ ममांग द लेकाई सिदा ऑर्गेनाइजेशन लैबदगी क्राइम कया सु थोखरे एजुकेशन मिनिस्टर मसामंग हाकी वाफम थबक ओइना पांगथोकपिउ हारी होसु मखाताना सानबगी पाउपिजरी सानबगी पाउपिजरी संगाई फेस्टिवल की सरुक अमा सही खुदिंग लेप्तना चथरकपा मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंबा 13 सुबा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हयंग मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेना इम्फाल की मपाल कागजेबुंग हौदोकलगनी हिरमसग मरी लेनेना ngasi numidang paumising unaba ama mapal kangjebung da pangthokre paumising unaba du da association asigi publicity committee ki chairman N Tombirajna
hayengdagi haugadoriba tournament asida punna team tarukna saru yari group ani thokna khaidoktuna sanagadaba tournament asida group A da India B Manipur Morocco amadi England ni group B dana USA Argentina amadi India A Indian Polo Association yauri mana maka taraduna haudopur mitta exhibition match ama utpagaloina tournament asigi ahanba match ta India B Manipur ga England ga sanagani haiki Kangjibung che pura siamba sabalore gallery ahum si lore bia including VIP gallery aduga akoi sagon chamga kunmuk accommodate tawba yabagi mafam ne koina BT Park ki southern side semjari bisi hauji polo sanaba yaba akoi local club dagi Manipuri poni chamga tariati huji leire tournament asigi ayamba preparation je loire tip top ta leire Kolhapur da laliba November kun gamanga dagina December manga phawa pangthok kadruba Indian Women's Football League qualifying match da saru yarugadaba Salai Kripsa Women Football Club ta Sarai Holding Private Limited company na sports ki kits singyan thokre company sigi office da pangthok ki polam singyan thokge tormadu da company gi president Narengbam Samarjit Salai Kripsa Women's Football Club ki vice president Hong Sangwam Rupa Bol amadi atai masakna ba miwe kya saru yaki Polam singadu sanurusna yanthokpaga loinana Chairman Samarjitna sanaba haibasi lanpham amani lanpham sanglabadi mai pakna bahona mathau tai lamdom masigi nupi singda mathona maring jen wat panate adubu matau karamna puthokadagi haibadu khangba mathau tai haiki mana makha taraduna qualifying match asida mai palak patarabadi sanaroi khudimukta lupa lising kun pigani haina su lauthoki skill wat panate na khoidi skill loina yaw adubu leiriba na khoigi manungda leiriba skill lado madu tasengna nangi sanaraku matamda with heart and soul sanagadabani ichal singsina ai leksida chatlaga mai pakpa porakani haibagi achet pai koi da thajaba koi tamjai makatana sanabagi pau boyaning thojamdagi phangbigani Manipur Sarkar gi Department of Youth Affairs and Sports na sinduna Manipur Sangai Festival ga mari lenana Khomalampak Sports Complex ki Ruin Canal da Indigenous Games amadi Adventure Sports Youth Affairs and Sports ki Commissioner Ais Dilip Hotokre I declare the Manipur Sangai Festival 2017 Indigenous Games and Adventure Sports open. Thoramasida Youth Affairs and Sports Minister Letpau Hokip Mamadi Manipur Horse Riding and Polo Association gi Senior Advisor Dr. K.S.S. Sarjitna Thoramapusing Oike Thoramasiga Marilenana Manipur gi Nat ki oiba thangta masana amadi mungna masana sing utuna miyam gi pungning singsinki Indigenous Games haiba akhoi gi asumba akhoi fruki kangbu sigi sanabase not only sports akhoi gi culture su oi akhoi prithvi da masak takpa akhoi gi identity su oi Sangai Festival singda Indigenous and Adventurous Sports se hapta karung da puja laga thamamba adubu kumsi jahidagi di akhoi Honorable Minister Letpau Hokip Amasung Commissioner Sports Yas Sri Ais Dilip takkan honabadagi masibu khaidokna hapta kangjamundi poraga Khomalampak samaka yamna lamna kumsidagi pangtokpa hobase masini itihasik oiba wafam Mapalebaki Bangladesh amadi Myanmar yauna punna kangkut tarena group ani thongna khaidotuna Khomalampak Sports Complex ki Manipur Kangchangda Kang Federation of India ki Miang Makhada Manipur Kang Association amadi Manipur Sarkar ki Department of Art and Culture amadi Department of Youth Affairs and Sports na sinduna chathariba Kunipal Suba Dhana Manjuri Invitation Women Kang Tournament ki ngasi sanakiba match sa Bangladesh kangkhutna Jiribang kangkhutpu Panjal Nipal mangada maitiba pikre Hayang kangching asida ahanba match oina ayuk pung mapal tabada Hwajai kangkhut amadi Kalsar kangkhut ka sanagani ani suba match ayuk pung 13 makhai tabada Gopal Dev kangkhut amadi Bangladesh kangkhut ka sanagani ahum suba match nungtil pung amatabada Aku kangkhut amadi Hailakandi kangkhut ka sanagani Amaromda Manipur Sangai Festival ga mari lenana kangkhut tarena group ani thongna khaidoktuna ngasi dagi singjamai kangchangda ahum suba International Invitation Kang Tournament hokre ngasi ahum numit ki sankhipa match da India Manipurna India ka sarbu Panjal kunmari tareta maithiba pikhi hayeng kangchang asida Bangladesh kangkhut amadi India Jiribang kangkhut ka sanagani
सही सिगी संगाई फेस्टिवल का मरी लेना इम्फाल की पोलो ग्राउंड पांगथोकदौरिबा 38 मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना हयिंगदगी पांगथोकनबा सेम साबा लोइसिलगले सही सिगी 38 मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट मपाल लेबा की टीम मरी अर्जेंटीना यूएसए मोरक्को इंग्लैंड अमदी इंडिया टीम बी मणिपुर इंडिया ए न सरुक यागदौरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा मैच हयिंग इंडिया टीम बी मणिपुर अमदी इंग्लैंड गा सानगनी पांगथोकदौरिबा 38 मणिपुर पोलो इंटरनेशनल गा मरी लेना टूर्नामेंट असिगी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एन बिडिजिन फोंदोखिबदा हंदकी टूर्नामेंट सिदा नांगे अमुक्त यावदबा पृथ्वी ख्वाइदगी हैरबा कंट्री नि पोलोदा हैरबा कंट्री नि हारिबा अर्जेंटीना की टीम की प्लेयर सिंह हंदक सरुक यागदौरी अदुना याम नुंगाइबा पोलो की कुमई दो हंदक किसिदा उबु फंगनी अदुगा यूएसए मतमदा मणिपुर की सिदा तौकिबा टूर्नामेंट ममांगी हौगिबा टूर्नामेंट अमदा चैंपियन होइबा अदुंबा यूएसए के टीम जो सिदा सरुक यारी अदुना मयामना नुंगाइबा कुमई असे येंबा लापिदना सरुक पोलो जुखतपदा सरुक याबियो हाइना मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन की टूर्नामेंट असिगी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमा होइना मयांग मफमदा नौलुक चबगलोना हाइजरी हौजिक लोसलपद मरिबा पावमकन पिजरी भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने मणिपुर संगाई फेस्टिवल हौदोखरे पस्तेना मणिपुर इंडियन स्पोर्ट्स के कैपिटल ने सिंथाखरे नुमिनिनी सुमन सतगदब नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट इम्फाल दा हौदोखरे अमदी भारत की प्रेसिडेंट के खोंसत पु यानिंगदब फोंदोक्तुना कोरकोम ने सथरिबा पुंग कुनगा तरुक की जनरल स्ट्राइक ना महौसागी पुनसिदा कायबा पीरे Pizzaba Palmatang Solution Jane, Niang Tabiri Sing,